Kakenhun United Neutra Movement UHM kaladawa na kasorkar Meghalaya ban pha toket ya ka jingsiat yap eki sangut ki breu jaka snong mukro da ki pulet Assam ha ki bor toket jaka sorkar India khnang ban lap eki daw tenrai ba eki breu ki badon kti ha kani ka jing penyap breu kani ka kenhun kala odru ba ka jingarap bala penbena da ka sorkar ka bakot sanlak tengka ya ka wei ka long yeng ka balangat ha ka apon kala rit palan ka UHM ka penram jori ki pulet bat forest guard jang ka Assam ki bala siat pathar bat penyap hadu sangut nasional mukro Assam ba rise mo no bala shimya ka jingim jong kitkhot jong ka jingre jini ada kum kita teroris mo bala shusia wadi au marat hapo ka sarkar dia masiat minang don ka an tin re yo katno yang sim briule tengi penram jori ki bat ni ai ka jikit bok yang ka long yang jong san yang ya ka ika bakila ngat akni ka apot bakinum kusrai bakasing ya chami kada dekat barki lamta kini jing dawa jungi ba pinyo ban urlong ba bagin penurlong bai adu pinayo ya kata ka justice masyaallah ya kata ka jimsyak bahok namar mangilai keren syai mata baru di PDCM yong ba kajing bu por yang sarkar ko arbanai ba pindap yang ka inquiry tingi la keren syai ya di PDCM mentaru ba kade ka inquiry ngimpwa bakan kut kumbakut ka kes yung ba shiris namar ba yo lesi la syai daladep taman stap inmyo nong baladep ya kanika jing inquiry ya kanika jing bishar di kan syuya untuk klem dan klem pensitom dan klem saja itu pulet di kita badun keti haban siat yam kita beri ujangi di la penting kenaru nak kalian ka kormen mental bau di PDCM jangi ba kai ka bakila le shman baginya ya kanika inquiry on ladep ya kanika inquiry arbana hapo kinsa kem be kita beri bat kinsa le badun kam kita gi ngila de bekren istunan hiru bangyo ekren matasi ai ba la kren syai haju kapor jing dawa na kalian kaseng bana do munshwa ngi sokmen matasi bangyo sngo ba ya freelance registration ka bangila dawa na do munshwa ilayo man ekren nang sedon matasi kita ru ti la de ong ba katu ka jing hadin bangila de besyong class meeting bangyo syong barka government ti ngila ekren ba ka freelance registration idon kam nomor dor po kita kaput ti gila ong ba ka land and forest hatu kapor ba ka don hapo ka kadai hapo dis council tinggi lalit batch po dis council lai kran baru CM jang dis council tu kapor ti ong baka bill ada pas mila file udah RTI ngila bio dia ka copy jangka bill ti adin ngila tinggi la ada biak kran ber CM yang baka naksa po ka DCA dis council affairs tinggi lawan po DCA ta ka jimbun kamno baka lejano i ba siang tu segini ki mi ki issues babun tinggi mi yo budin shun rei menta ngila isyong ba di PDCM yang ba itu ka bill ada pas ada pas ni bakalalong an minta na ada pas no governor tang ba kilap ha yang support this council bakin presnano segi rules tikata ki rules ko syong ka state rekam jang this council apo jingalam jang CM tingi sanang le yakundu CM du ban kamban pen kena ya kata ba kisnai no ta ki rules kanang ba kani ka jing ki gini ki jing dawa ki jing kin urlong no kanang ba ki ba sa po tan kaput no mainly di baduk ki ba ruspa iko aban register ka jaka ban le inu ikam haban lut diki popo diki popolak no diki lak ki jaka ka badon citi kawi gilong yeng kidon diki akar imdai shubudan tang di square feet kumi don yang ni te ban register kawi ka jaka kamdai ka basuk nama tang lah diki hindak banai beladap layo kawi phone call napo nastai po ki than ka than balakwa ni balakwa bagimut ban register ka jaka kalapo yang diki arpo lai polak teman register ki jaka tigi lapan jing rap ngi keseng yang ngi yaking onai per register do ta yai apshwa on da lapas ni